Smarački komentar ubačen je kako bi se sačuvala monetizacija. Ukoliko ne želite slušati, prebacite na klipovani dio videa. Uživajte. Muđu poznajemo kao prilično korektnog youtubera. Najveće zamjerke koje je publika imala za njega jesu psovke u njegovim videima. Međutim, šta bi se desilo kada bi neko njegovo ime povezao sa šmrkanjem, drogiranjem i tako dalje? Baš to se desilo u jednom od njegovih streamova gdje je izgledao bukvalno kao da šmrče. Po pitanju toga se oglasio i on sam, kako publika ne bi zaista pomislila da je to istina. Priznao je da je to izgledalo pogrešno, ali da to nikada nije uradio. Pa idemo poslušati. Ali jebote kurac, ovo je toliko izgledalo kao da sam povukao liniju da je to nerealno, majke mi. Ali kao, ljudi, brate, zamislite me. Zamislite mene, brate, još da se navlačim na to, idem. Povukao si priznaj. Ne, nisam, majke mi, krsta mi, brate, ono. Ne znam, u što hoćete mogu se zakujem, brate, nisam, brate, povukao te, brate, ste normalni. Ono, da me udari, brate, znači, da umrem u najgorim mukama i ja i svi koji ja volim ako sam ikada probao drogu, brate. Ne probao drogu, probao bilo šta, cigare ili jointe ili drogu generalno. Znači, nikad ništa, brate. Samo alkohol sam pio i to pivo, ono, najviše, brate. U 90% slučajeva pivo. Oni koji ga dobro poznaju znaju da zasigurno nikada nije koristio takve supstance. Jedino nam nije objasnio šta je onda zapravo radio u tom momentu. Publika je naravno poletila da od toga napravi ispredanciju ili da ga čak ocrne u javnosti. Međutim, ipak nisu baš uspjeli u svojoj namjeri. Vrlo malo takvih isječaka otišlo je viralno, a na to se zaboravilo nakon svega 2 dana. Tako da eto, Muđa se izvukao iz kritične situacije, a mi smo došli do kraja ovoga videa. Do sljedećeg gledanja imate pozdrav od Nedatora. Ćao.